Settings, okei. Settings. RSA. RSA, okei. Okei. Valma. Välja lülitatud. Ja võila. Ja valmis. Just. Vau! Nii kipsus. Väga meeldib küll. Kui iga kord. See on accept või? Accept, jah. Ja nüüd siis saab. Continue. Okei. Siit saab kasutada, vaadata. Quest. Muusika saab mängida, panna ja. Mul on see Spotify ühendan ära ja kõik. Saab Spotify. Ja ma panen source'i ja panen telefoni siis leian üles. Ja. Ma praegu filmin pärast ma panen. No Bluetooth device'is add on other device. No device not found. Okay, I understand you. Sealt nagu leiad. Režiimid. Fucking shit, nii hea auto. Sport, normal, eco, sõiduaeg. Kõik on siit kaudu lihtsalt. Jah, siit kaudu. Võid sõiduaeg vahetada, katsetada. Kõigukast automaat, PRND. Ja. Režiim, see on siuke kuskil mägedel sõitmiseks. Eestis ei ole vaja. B. Ja, Eestis ei ole vaja. B tähendab üks level. Pidurdab mootori jõuga, et säästa kettaid protsess, see on kuskil mägedes Norras. Sa oled Norras, siis sa kasud B. Just. Okei, aru saadad. Eestis D, drive. Dmitri Bering. Ongi nii. See on mulle sobib. Täpselt loodud. Tuled automaatselt. Minu jaoks tehtud, vaadake. Pidurdan raketin naljakas ja Dmitri Bering. On ju, nagu mina olen. Sobib. Muud ma lisada ei oska. Katseta. Proovi. Kuule, suured tänud. Kokku lepitud. Davai, lepime, sõidame, naudime. Enjoy the drive. Круто, слушай, на тест-драйв, друзья, пришел я, смотрите. Toyota Corolla, друзья. Классная машина, вообще классная. Тут, смотрите, какой-то дисплей огромный, смотрите. Всякие музыки тут включаешь, все, оп, волюму добавил. И тут все здесь тоже дублируется, видите. Офигеть. Здесь кожа, смотрите, друзья. Кожа. Тут всякие кнопочки, смотрите. Микрофон, можно говорить, видите. Ну, как понятно, как стандартно все, да? Еще кофе налили, видите, друзья. Еще после тест-драйва еще разыграют путешествие в СПА, представляете? Вот такие вот чудеса. Все, поедем сейчас кататься, какие кресла классные. Цена 26, по-моему, они сказали. Вот, смотрите, сколько места сзади, смотрите, какой огромный багажник. Вот там, смотрите. Короче, все, сейчас буду снимать, уже пока на паузу нажму, правильно, друзья? Все, ставим режим, видите, режим Пидурдан. Режим ракета, режим нормальный, режим Дмитрий и режим Беринг. Видите, какие разные режимы есть. Дмитрий Беринг. Для меня машина создана, видите? Вот, все, поехал, короче, все. Стоп пока, а потом буду снимать уже. Все, погнал.